ya bimeze bite wumve waje n'agakapu aho bagurisha ibirugu ntago ari ibiti ni ibirugu umugabo ari gutunganya ibiti bye rambika imbunda hano tereka igikapu imbere y'uwasanze mu busitani bwe yiterera ibiti we filime Yuri shaga chain avuze ikirimi iki kirusi ariko ndumva ari ibyamubwiye ntabwo byari byoroshye kubona Novichok nkuko twabipangaga kubera yuko igiciro kikubye kabiri bivuze ngo nanjye rero aho nayiguze bangubye kabiri nawe urishyura yikubye kabiri mugabo niyigeza amwegera nanjye shifata urufunguzo uriya yakozeho araruhanagura fire be filime ahita afata ibintu hano baranze bimena kuri uyu mugabo na ya umugabo ahita asiga hatwitse ahita asohoka icyo ashaka ngo ni Novichok iyo Novichok ngiri muri modoka ya bemuwe Karion bifuze iki ndaje turya ubuzima cyakoze filime y'umwaka turi mu mitsi ya Noheli n'ibiki umukobwa aryamanye n'umugabo ntago yasinziriye telefone ni alarm mu gitondo reveil cyakoze nzi kujyana n'igihe I love Christmas. Nkunda Noheli cyane n'umugabo. I don't love that we're working Christmas Eve. Ariko ntabwo nkunda ko mu ijoro rya Noheli turi buze gukora. Celebrate. Ariko ntidutaturasa guserebura. This is what we wanted. Ibintu byo twashakaga. Twabonye ibyo dushaka n'umwana. Right away. Sibyo? It's okay to be nervous. Ntacyo bitwaye kugira ubwoba, umugabo afite ubwoba yateye inda. Ntabwo afite ubwoba. Just you know. Ari kuvuga utugambo twinshi nyine umuntu ufite ubwoba wateye inda wese. Long by the time this happened. You know, like in life. Nyine urabizi mu buzima. Have a plan, have a kugira umupango, kugira akazi, have a dog. Hagira imbwa. You want a dog? Urashaka imbwa? You know? We nayo ushaka? I like our life. Je nkunda ubuzima bwanjye nawe. Nanjye. I love you. Ndagukunda. Love you too. Nawe ndagukunda ariko. I'm with you. Ndi kumwe nawe? Ariko ndi gutekereza ku mwana utwite. And I'm thinking about our dog. Ntekereza no kumbwa tuzagura. Sabe kujya mu gipolisi. Niyo mpano ngusabye. Wait. Buretse. Mugora mubwiye ati iki impano wama kuri Noheli nuko wakongera ugatekereza ukuntu wajya kwa prayinga kugira ngo bakwinjize mu gipolisi. Ubwo heruka gushaka kujya mu gipolisi ujya gukora ikosi no kubihatanira. Nibwo meruka kukubona wishimye. Icyo gihe buri munsi uhora gureba kuri email ko bagusubije bakwemera kujya mu gipolisi. And you couldn't wait for it. Byari bimeze nk'ara hazaza hawe. Utegereje gufata n'amaboko yombi. Baby. You miss him. Well, they rejected me. Banze kujya mu gipolisi. You applied once. Nawe wapurayinze rimwe ariko kujya mu gipolisi. Hari abarapurayinga ashaka kugira ngo bazakwemera ujye mu gipolisi biba bigoye. I don't know what you're talking about. You followed me to LA when I got a job here. Bonye akazi hano ku kibuga cy'indege muri Los Angeles warankurikiye. Job at the same place. Nawe tuza gusaba akazi ku kibuga cy'indege kugira ngo tujye dusangira ibya saa sita. 3 years ago. I like it. Myaka 3 ishize. Nkunda gusangira nawe ibya saa sita. Bize ngo umugore yimukiye hano umugabo aramukurikirana waza gusaba akazi ku kibuga cy'indege kugira ngo bakorane. Nanjye ndashaka umukobwa akazi kose yabakora. Ndahita njya kugasaba. Duko. Nabonye ninaha ikibuga cy'indege kizigira. Bashaka rino. Ku kibuga. Bacana. Binjiye mu kibuga cy'indege. Bya bibuga by'indege biba ari binini. Ushobora kugenda iminota myinshi cyane uri mu modoka uva hano wamugera kure kandi ukiri mu kibuga cy'indege. Cyangwa se yacererewe. Iki kibuga cy'indege ni kinini. Avayo buri umwe afite ahantu akorera. Genda ukanda imibare ukamenya umuryango winjiramo. Turi kuri Noheli. Abantu benshi kuri Noheli baba bafite ingendo hirya no hino. Mu gihe njye mba nicaye muri studio kugira ngo mbahe Noheli nziza. Kopek. Hagereye mu gihe Ranapu yarahageze hari umuhanzi nawe yitwa Ranapu. Niwe waje ucererewe. All right, listen up, folks. DHS, they just alerted us. DHS baduhaye gahunda. Yes, is coming out of C-Tech yesterday. Batweretse tekinoloji yo gusuzuma boarding pass nimba ari izanyazo. I need you to use them. Mukoresha kano kantu kugira ngo murebe turandi two dutikigende tukwinjiza mu ndege. For all inspections. Iyo mukoresha runo rumuri mubasha kumenya izo boarding pass nimba ari izanyazo cyangwa ari impimbano menya ari n'abantu bazihimba.
sibyo? Alright, let's go, guys. Tugire bataragira. Stay vigilant. Mube maso. Through this godforsaken holiday. Turebe kino minsi y'ibiruhuko tuyicamo. People need love in this world, man. Abantu bakeneye urukundo muri iyi si. Barakwishimiye, bamenye ko wateye inda. Yabibwiye no mushuti none inkuru yageze mu kibuga cy'indege cyose ko yateye inda. Taking the boys to Marietta. Yeah, we are. He's headed up this morning. I'm gonna meet him after my shift. Listen up, everybody. Nyuma ya shift yagenda gikura n'umugore. See you again. Bakora ku kibuga cy'indege ati hari ibintu nyine biri bizarre bari buze kubona umuntu bakajya bifoma. Shit, it's a whole bunch of liquid everywhere. I can do hard. Abana ni sawa ariko abana ikibazo cyo bateza akavuyo nabyo uzabyihanganira. Uri tayari ndi tayari ni mushuti. I want you to show up. Icyo umugore washaka nuko ubu hari gusa. I believe in you. Kandi ndakwizeye nta kindi ati umugore aho twita icyo abakeneye nta kindi nuko ubu hari gusa. Hasa abantu bose yo bamenye ko wateye inda batangira kwigira abajyanama mu bintu byo kuba umubyeyi. Ako nanjye bura nabagira inama mu byerekeranye no gutera amada no kubyara. Wrote a speech, but it feels kind of stupid now. Hari ijambo rero ndetse nza kukubwira ko menya ari ubugore Your trajectory, your career. Nari ndi gutekereza ukura akazi kanjye wagenda ugafasha kuzamuka. Just, I got off to a slow start, but I'd like to do better. Urabona natangiye gahoro gahoro ariko numvaga nshaka gukora ibirenze ibyo nsanzwe nkora. Yeah. Ibibuga by'indege byanyu ukabona. Show initiative. Ntabwo nakweretse ariko ngiye nkeneye bino bintu cyane ariko. Yeah. Hinje hano. And I came in late today. Uyu munsi naje nyererewe. Sometimes do. Rimwe na rimwe njya mbikora. I ranked Ariko nabaye uwa mbere mu kumenya nimba ku kibuga cy'indege ari umuntu wateza ibibazo ku kibuga cy'indege. Ndushije abandi amanota ndetse n'uyu murusha amanota unyobora. I know I do because I thought about Ndabizi kuko nigeze no gutekereza kuba nafa kuri akazi uyu munsi. realized I'd be quitting before it even tried. That's on me. Ariko ndavuga ati ntago nacika intege reka ngusaba nzamure mu kazi. Nakora neza. Put me on a machine. Shyira ku mashini. Show you I'm more than you think. Were ku buryo ndi umuhanga cyane kurusha gutekereza. Mushyire ku mashini. Leads are screening today. None se kora namaze gushyira abandi bantu. My spot. Okay, muhe umwanya wanjye ariko uyu n'umushuti we. Yeah. Yego, reka uyu munsi akore aho nsanzwe nkora ahita agurana na mugenzi we. Uyu bamwita Kopek yaguranye na Nobo. Kuri umuntu agenda azamuka gake gake. Barakoreka kuri icyo kibuga cy'indege. Hari yashira haparika y'akagabo gafite utuntu tw'uduparishoke. Afite imbunda. Yinjiye gute mu kibuga cy'indege. Yashimuse n'umuntu. Urebe. Ku kibuga cy'indege. Ni filime. Umugabo arangije aza hano. Acana hano. Maze gucana ibyo acana. Kanda kana kariya. Mu modoka y'ikema itatangira gukontorora kamera zo ku kibuga cy'indege. Hello everyone. Kutangiye kuvuga. Me try. Anyone parks longer than 1 minute. Umva umuntu wese urubuze guparika muri parikingi birengeje umunota umwe umuhita iki umukobwa akora mu matike yo kwishyuza parikingi. Bayishyuza bate? Rebe. Hari umwandikiye ati mfite amakuru ni Ethan. Umukobwa nawe akora ku kibuga cy'indege ariko bakora muri departement zitandukanye. Umukobwa wari gutanga amategeko ye ku kibuga cy'indege bano bavuye umusore baramuzamuye umunsi bamuhaye gukorera ahantu hasa nkaho hari hejuru yaho rasanzwe akora n'aba security. Hano ushobora kubona wenda ibibuga by'indege ujye ubona birindwa n'abantu nyine b'abapolisi cyangwa se ukabona n'abasirikare ariko ubundi muri bibe hari muri Amerika no kuri kino kibuga cy'indege cya LAX nabonye harindwa n'abasecurity ubwo merukayo. Buri hari igihe ureba umuntu mu maso bari abantu bakora ku kibuga akaba yakorera no mu maso akamenya ko ushobora guteza ibibazo ku kibuga cy'indege atangira gusikaninga abareba hano mu bikapu by'abantu buri bikapu bya binyuze mu mashini umwana arabanza agasuzuma akareba nimba nta gisasu kirimo nimba nta kintu kibi kirimo byose gace gace. All right, gentlemen, the day shift is clocking in. Shift y'umunsi iratangiye. Bimeze bite uri kwinjira ku kibuga cy'indege avugana n'uri mu modoka uri gukanda karakari namaze kuhagera kuri site mumena urugi. Hari aho bari kuvugana bari kwinjira hari abamenye urugi ni mu rugo rwa wa mugabo twabonye ukora ku kibuga cy'indege witwa Nobo. Famiye y'igipimo cyacu turi kuyibona. Uyarebye hano ku kibuga cy'indege dufite ikibazo. Wa mwirabura twari twatatse urugo rwe cyangwa se igipimo cyacu ntabwo ari wakoze ku mashini uyu munsi wakoze ninde reka mukoherereze bivuze ngo wa mwirabura wari buze gukora famiye bari bamaze kugera hiri uwamusimbuye uyu munsi dore nguyu baramumwereka uri ku mashini bivuze ngo bari babariye wa mwirabura ko uri buze gukora uri gukora bamwita ngo ni Kopek. Hano hari uri kureba bashimuse imodoka bamwita Ethan Kopek afite imyaka 30 yavukiye New Brunswick bareba aho yize high school the TSA for 3 years amaze imyaka igera kuri 3 akora ku kibuga cy'indege nta bindi bizwi promotions ntago yigeze azamurwa mu myaka 3. Famiye y'uyu mwirabira igiye kugenda famiye ye muyihorera igende bitaza guteza ari ikibazo cyangwa se abantu bakabi 1 and 2 face the LAXPD.
hari uwakuyemo ibintu bye muri basket yazazi ziba ziri guca mu cyuma abona icyuma aragihagarika arebye hano abona ni kakantu ko mu gutwi kameze nka ekuteri tato cyose ka earbug reka njye kugashyira muri Lost and Found cyangwa se hamwe ibintu byabuze babishyira iyo utaye ikintu hari abantu babibika muri Lost and Found wahamagara bakazabiguha shyira mu gutwi kw'iburyo hari umwandikiye message ati shyira mu gutwi kw'iburyo nigeze guta laptop sha barizewe ba bantu barabiguha ndi muri Amerika shyira mu gutwi kw'iburyo kakan ahita shyira mu gutwi kw'iburyo Today is a day that uyu ni umunsi utazigera wibagirwa time, but if you handle it right, niwitwara neza ariko uraza kugira amahirwe yo kuzibagirwa uno munsi. Hello, bag for one life. igikapu kimwe kirajya gicaho ubuzima bumwe. That's what's gonna happen. Ibyo tugiye gukora. Yeah, nice try, Eddie. Warugerageje Eddie. Better than you, Frank. Izo plaque zawe turazirambiye hano ku kibuga cy'indege isuku dukana. I'm driving his first Maybach. Eddie ari hirya atwaye Maybach ye kumba atwaye igikapu. Ni umuntu ukora n'umunyamafuti. Ukubaganukira amafaranga kumbe bari kumena urugo rwe. Bills, family photos, anything we can. Reba mu rugo iwe nimba harimo amafoto ya famiye cyangwa abana ku buryo twagerageza kuba twayashimuta cyangwa se tukaba twabashimuta tukamukoresha icyo dushaka umusore ku kibuga cy'indege. Arebye boss we tuza gerageza tuze. Now it goes, Ethan. Nuko bigiye kugenda Ethan. Associate of mine is going to step into your line with a boarding pass. Hari umuntu uri buze kwinjira. 1850 non-stop. Ari kujya ku kibuga cy'indege cya JFK. Going to make sure that his bag. Igikapu cye uze kugisikaninga uvuge ukireke gice uvuge ko nta kibazo gifite nubwo kiri buze kuba gifite ikibazo. No. Ntabwo ndi ubikore. If it's any consolation, you were not my first choice. Hagare wa mbere ndahisemo. Today, but uyu munsi uraho utakagombye kuburi. To be honest, it makes my day a little easier. Ndagira ngo umunsi wanjye woroshye. I'll play along. Sawa reka dukinane. It's in the bag. Muri icyo gikapu harimo iki? Bullshit. Harimo diyama zivuye muri papo. You answer too quickly. Usubije vuba ubwo nagarizo. Knowing won't change. Kumenya ikiri muri icyo gikapu ntabwo kiri buhindure ko utari bukireke ngo giceho. To prove it. Ni waga ko icyo gikapu giceho ndica umuntu wawe hafi. On 6th Street. Urugo rwawe rutuye hafi y'inyubako ya Jason. Hafi aho ngaho. Nari nabanje kujya kwa Nobo afite abana babiri b'impanga. Nibona ari kwica adakora ibyo nshaka none wamusimbiye mu kazi. Ari kurinda. We're headed home for the holidays just like. Jyedu umugenzi uri kwigira mu rugo mva mu rugo njya mu biruhuko. Meze nkawe. I bet we'd be buddies. We go out for beers after, but. Iyo tuza guhura kera ugikina twari kuba dusangiye byeri hari abantu bose bari kwitaba. Keep your voice down and do exactly. Ijwi ryawe hasi batamenya ko. Yes, I am. Uri kundebaho ndi cyane. Nkoze iki? You should put that down before Sarkowski sees it. Shyira hasi vuba. Bose watakubona ku gatoki. Kumbe yaramuhaye urutoki. Bose ari kumurakira cyane nazamuye ariko kikaba kiri ku minota. Uyu mwana ndamukunze. Aricyo mbonye. Pissed up girlfriend maybe. Agapapuro babonye menya ari akashiri uriya musore turi kugerageza kureba ko twamukoresha dushaka. Bari kugira ngo igikapu aza kukiri. Congresswoman Grace Turner still. Ni bibi cyane. Yaje hano, niyo mpamvu babandikira telefone. Ushobora guteza impanuka. Kumbe ahantu n'injoro haraye hahiye. Bacuruzaga ibirugu. Polisi yarahabyukiye. Detective mufite iki? Oleg Vendapin and his nephew Yuri. Wapfuye ni Oleg Vendapin n'umwishywa we Yuri Balakin. Igisaba hasanze. Hahandi bahiriye babiri. Weza gufungura isaha yo wapfuye. Kura muri saha. ATF bug. Stand them. ATF bug. Bugs that broadcast can be easily detected. Kano kantu nakantu gakurura amajwi y'umugabo wapfuye yakambaraga. 72 hours. Yakambaraga mu isaha kugira ngo ibintu byose babiri codinga. Gashobora kuri codinga amasaha agera kuri 72 ubwo ni iminsi 3. Mugende mukurura amajwi uriya mugabo wishwe yabanje kuri codinga mbere y'uko apfa. Wa mugabo barashucuruza ibirugu. Okay, uyu munsi ntago turi buze kubakerereza kuri Los Angeles ikibuga cyacu cy'indege. Tugiye gukina umukino. Ufata ibyo mufite mubishyira muka twaye bya bintu by'abagabo mu gikapu. Ubwo ngubwo babashese bano basaka. Umeze nk'umuntu wataye umutwe. Ndi kwibaza impamvu. When travelers see guys like you get tense. Iyo abagenzi babonye umusore umeze nkawe yataye umutwe. Which means it's bad for Nora, okay? Bisobanuye ko bakuvumbura kandi ibyo ni bikuri Nora, sheri wawe. Shaka kurakaza ariko bino ntacyo biri gufasha. Take my mind off the fact you're threatening. Nta kintu kiri buze gukuraho kuri gutera ubwoba sheri wanjye kumba ari kuvuga byiyandika mu isaha kugira ngo abyohereze polisi. Sora arakubagana. You got dogs. Let's cancel the text. Umva iyo message uri kohereza mu ijwi yihagarike. That text. Iyo message yisibe nona.
bahise bamuvuga ibi ntabwo biri buze gukunda nimba ntari bubashe kukwizera You've been lying to me since we met. You're kuva twaho uri kumbeshya ababyeyi bawe ntabwo batuye muri Florida wari uri kumbeshya city 6 years imyaka 6 ishize hari undi mujyi bimukiyemo of security. papa wawe yakoreraga private security nawe yari ashinzwe umutekano mbega yari nk'uko nguko n'umusore akora It's 86. mama wawe yari umwarimu I'm the guy you ari kurinda to. ndi umusore ugomba kumva And then nagwaye gasopo ebyiri there's gonna be consequences. niwongera kumbeshya araba ingaruka uri kumbeshya ibintu byose ndi kukubaza kandi nkuzi neza Say it. I understand. mbwira ngo ndabyumva boss My associate's on his way. uwo dukorana ari mu nzira z'aho ngaho uri What's really in the bag? ese icyo gikapu mushaka ko nyireka kigacaho kirimo iki Stays shut. ibiri mu gikapu biragumamo gifunze ntabwo uri busake icyo gikapu igikapu kiraca muri scanner ubona ibirimo uceceke ntubibwire leta Targets I had to go to get these? uzana nanyuze kugira ngo mbone ibi bintu Any offense, you do 3 years. Well, you wanted to rush on your cricket and... si wambwiye ngo ngukurikiranire se nagomba kugutuma icyo kurya kugira ngo nanjye ngukurikiranire ibyo wansabye utu tuntu turaryoha Shira won't buy Christmas flavor. shira kandi ntakanyemerera ko ngura utu tuntu kuri Noheli uyu yaje kureba umusore w'umuhanga mu byerekeranye n'ikoranabuhanga ntiwa mupolisi kasi twabonye kano kantu kararyoshye uyu mugabo kugira ngo aguhe serivisi ubanza kumugurira icyo kurya mbere na mbere Get caught up. Shouldn't you be with family? ntabwo wakabaye kumwe na famiye yawe turasangira saa 11 cyangwa saa 10 cricket. bwira ni iki kiri kuri ako kantu gakura amajwi yazanye ka kantu bakuye mu isakari kariho amajwi ari kodinze wa mugabo wapfa twatangiye filime yicwa You think they're behind them? Could be. uyu mugabo ni rebe You said you have a family? harya ngo ufite famiye Christmas is about. nakubwiye ngo Noheli ni ibyerekeranye na famiye Does he know what you do for a living? ariko ufite umwana w'umuhungu umwana wese atekereza gukora icyo akeka ko nkora mu bintu bya siranse umve niho bari kuvugana tazi Are you a terrorist? uri ikiyebe And I'm not. oya yitane Consider myself more of a freelance jewe facilitator, okay? fasha abantu korohereza akazi kabo Hire me to facilitate a specific result. abantu barankodesha Good job. kugira ngo akazi kabo nkoroshye After now. hindukiye hano hari uwamennye ibintu abyumva muri ekuteri za mugabo bari kuvugana ahita ahagarika imashini hano reke kumusakuriza agahinja karize akumva muri ekuteri ya wa mugabo bari kuvugana n'umugabo ashobora kuba ari hano hafi Find a job that pays the most money. ubundi ugomba gushaka akazi kaguhemba amafaranga menshi Least amount of work. kandi ntukore cyane Spend the rest of their time doing whatever makes them happy. hari abantu babahayeho gutyo urebye umugabo uri guhekenya utuntu kandi ari kubyumvira muri ekuteri ze abantu bameze nkawe bakora akazi gake kabashimisha ubundi bakamara igihe kinini cyabo babayeho batuje A doctorate to read a computer screen. Let's go. ese iyi mashini yapfuye ko itari kugenda yari yayihagaritse gitamusakuriza ikigabo arakibonye Need a Leo on 4, bag check. nkeneye iriyo hakuri no kuri 4 arangije gukurira agapapuro ako bike You might read one when you get your GED. Buddy, relax. umva tuza wana Sir, can I see your boarding pass, please? wamereza boarding pass yawe hano ubundi umusore aza kuyisuzuma Heard her. I need Mr. to Hater. conduct a quick inspection if you... ngiye kubanza gusuzume neza Just There's a story I once heard about a tribe in the Serengeti. hari inkuru nigeze kumva y'ubwoko bumwe muri Tanzania muri Serengeti Every summer when the game was sparse, the tribe would depend on a buri gihe cy'impeshyi its food, and then one day they learned that the tribe bari bashonje icyo giti kikajya kibasha kuba cyahanura The apple. pome 3 stolen. uko wamanutse pome baza kuzisarura ngo barye bakazibura Did those- habaga hari umujura waziriye Feed my children. uwo mujura baza kumufata yari umwe muri bakababwira ati impamvu nibyo ziriya pome Until- nuko abana banjye bari bazikeneye umwana wanjye yari ashonje Learned, and lo and behold, bagategereza pome zakongera kumera wa mugabo muri bo mugenzi we bakagenda mbere akazirya bamubaza impamvu arya izo pome wenyine kandi n'abandi bakazirya akavuga ngo abayazishyira umwana warazikeneye even though the tribe was without food yet again, nubwo ubwo bwoko bwari bukennye bwo muri Serengeti bwakomezaga kubabarira uwo mugabo ku kazi akatwara pome zose akazishyira abana be bo bakicwa n'inzara knew the thief would return. abakuru b'ubwo bwoko baje kumenya icyabaye ko buri gihe baba barira umuntu yahuye n'ikigabo kiramugonga ijoro rigeze The man's hut, barangije bajya mu nzu y'uwo mugabo all 3 children. bica abana be uko ari 3 babakata ingoto Wanna know why? kubera ko buri gihe yahoraga atwara imbuto zaba akazirya wenyine n'abana be kandi ubwoko bwose bwakaziriye wa mupolisi wari ujyanye ikigabo kiza kumwicara imbere noneho bararebana It's a shame. Family Like that, having a heart attack. umugabo nk'uriya ufite umuryango kwicwa n'umutima uramwishe I don't know about that, Ethan. I gave you some pretty simple nagwaye amategeko yoroshye ugendera dude. Let's say you killed him. ubu navuga ko ari weho umwishe kuko wanze kunyumvira Someone else? urumva ushaka kwica undi muntu dore uwa mbere uramwishe kubera kunsuzugura Nora? ubu harakurikiraho Nora sheri wawe It's messed up, man. You okay? meze neza Yeah. yego Nora called me like 3 times trying to reach you. nagwamagaye Nora yagerageje guhamagara nk'inshuro 3 niwitaba Thanks. wakoze Thanks for coming. wakoze kuza kunsigariraho I got it now. reka nikorere rero akazi kanjye Sorry, man.
bimeze sawa man we bugiye. Man gets there, you're in breach. Nuramuka utari kuri iriya mashini byo kumbwira ngo baragusimbusha ntabwo bindeba uraba wishakaze. Murarwara ikize turica sheri wawe. You can decide if it happens your way or mine. Ugomba guhitamo ushaka uburyo usubira kuri mashini bari bamukuye ku mashini bavuga ngo bagiye gusubizaho umuntu usanzwe ufite experience. Kuri no akanda hano agomba gushaka kuri iriya mashini yongera akayisubiraho kugira ngo ibintu bagenda bacuruza mayoga ibintu nk'ibyo za Skol mari tuzisanga ku bibuga by'indege byo muri Amerika na yose. Yajana gufatira hano bakorera za mashini zikora ikawa, inzoga bitwa Fimbo ayisuka mu ikawa arabivanga arangije azana ikawa hano muri mu biki aza kureba mushuti uri kunywa hano ndakeka telefone yanjye nayisize aho ngaho arangije ahita agurana ikawa y'uyu n'uyu amusigiye ikawa irimo inzoga we nta kintu kiri usikumenya nayishyize muri roasted funding aba nibagiwe kugeza ubwiye uri kunywa inzoga uyu yarataranasoma umutekano w'abantu buri mu biganza bye gutunywa inzoga kweri mu kazi urabizi haguruka nonaho igitaraganya gutunywa inzoga mu kazi ubikoze n'uyu Ethan, you're back on 4. Ethan, tusubira mu kazi kawe nonaha. What? What's going on? Bigenze bite siko mutsubije mu kazi? Weja mu kazi yarabibonye abona kagambaniwe tu. Yarabibonye. Good. Ukoze neza musore. I didn't say anything. Kikuzima ariko je nta kintu ubwiye kumba ari kubwira uwo mwituma no yambaye akantu mu gutwi niwasubije. Ahita avayo. Rebe. Agaruwe mu kazi. Hari igikapa agomba gutuma gicaho. It's pretty weird. How your buddy, who's our designated driver every bar night, gets himself Baby. Uyari kugerageza kumva amajwi yari kodinzwe n'isa yawo mugabo twatangiye apfa. Hari ijambo y'ivishimo ryitwa ngo Novuchak. Wibuke bavuze ngo Novuchak yarahenze ngo yikubye ibiciro kabiri dutangira filime. Cya gikapu bakirambitsemo hano. Cya gikapu bakirambitsemo hano n'akagofero k'umutuku karambikamo hano. Iki gikapu ku kibuga cy'indege bagomba kukirengagiza bakigira nkaho nta kibazo giteje. Umugabo ukizanye dore ngo uyaca mu byuwo wa musore agiye musore isaza kuruka aretse igisasu gica ku kibuga cy'indege isi yinjira hano irikanze aje kuruka kikaba gikura y'imbunda. There are 250 people on that. Iriya ndege mugabo agiye iraza kubitwaye abantu 250. Abantu 250 bashaka bapfa yego. I thought you weren't a terrorist. Soro bwe ngo naguri icebera. Not terrorists killed for religion. Ntago ndi icebe cica abantu ngo kubera imyizerere y'idini cyangwa ibya politike n'izindi mpamvu. Then why are you doing this? None se kuki ugiye gutuma bara abantu bapfa? Do or either. Ntago ari gere gubikora Ethan. Make sure it gets done. Cyewe ahubwo ndi umuntu ufasha abashaka kubikora kugira ngo bikorwe ibyo bashaka gukora. Ndege nagihita gutwara. DHS, I'm looking for a detective call. Bayita Agent John Arcott. Happy holidays. Je kureba bamamagaye hano ngavuye muri Homeland Security. We're dealing with a potential life threat. I made a judgment call. Oh, by all. Let's involve. Kuchamagaye Homeland. Dushobora kuba dufite ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu cyamaze kwinjira muri mujyi wacu. It's Christmas Eve. Excuse me. Umva, uyu mugore yamaze kwikanga. Namaze kugera hano. Twice. Sinshaka gutwara inshuro ebyiri. Threat seriously, but Captain watubwira ni ikihe kibazo gihari? Marshall Wallace. Ntabwo twahita duhagarika ibintu byose ngo tutabaza inzego kuko ngo waketse ko hari igisasu gishobora kuba kiri mu mujyi. Maybe says the word Novichok on a day. Hari iryo jambo Novichok ushobora kuba ryumvishe na nabi. Cyane ko amajwi yavugaga nabi. An attack? There's always chatter, but there's nothing credible right now. Nta kintu gifatika muri kano kanya ufite. Kuko ngo wumvishe ari amajwi gusa avuga igisasu. Now I'm going home to enjoy. Yengeye kujya mu rugo nisangire n'umuryango wanjye kuri Noheli. Nawe ubikore. Umugore kumbwira ngo natewe hari ijambo yumvishe rimutera ubwoba. You know what? Rabizi. I'm a guy over the Office of Bioweapons Affairs. Reka amagare. I'm telling you, he's gonna say. Inshuti yanjye ikora mu byerekeranye na department ya biriya bisasu. One call placed at 10:04. Ubu babwira icyo washakaga. Barakurikirana bakamenya impamvu wabahamagaye bakagukurikira bakamenya kuki wahamagaye. Batangiye gucekereza impamvu n'umusore yaba yakompoje nimero ya polisi 911. Kandi akora ku kibuga cy'indege. Hit him hard. Ari kuganira na sheri we hano. Baje gusangira. You know we should actually go to Tahiti. Tugomba gusohokera hitwa Tahiti. No, to celebrate, right? Ntabwo twategereza rwose tugomba kujya guserebura. Buddy. We umva sheri wawe. We're there right now. Je nakifusha ahubwo twakagiye nona. Ngaho mbwira. Tell me. Mbwira. What was your news? Uyu munsi amakuru yawe yarameze ati. It doesn't matter. Nta birenze. Mbwira. Tell me.
mubwira aje gusangira na sheri we ku kibuga cy'indege sore kopeye gukora ku kibuga cy'indege yogereje guhamagara polisi nimero ye ntago ariko yongeye kuyitaba. Officer Williams died less than 2 hours ago. Hashize akanya uriya muntu ku kibuga cy'indege yamagaye hashize amasaha 2 hari uwapfuye ku kibuga cy'indege guhishwa n'umutima. What 30-year-old turns off his phone? I'm gonna need you to shut down all the lines. Umva ino mirongo tugiye kuba tuyihagaritse. Bigenze gute? Akupa hano ikimashini cy'abinjiraga. Polisi baje ku kibuga. All lines are officially on. Umva imirongo yose y'abagenzi babaye bayihagaritse. Right now. Mwese muze dure muri office. Polisi bagiye kwikorera akazi kabo. Hari ibyo bacetse. Wibuke hari umugore uhamagaye. Aravuga ati twabonye ko hari abantu we ko muri kuducerereza. Ndekira kire telefone. Dufite list y'abagenzi bagera kuri 50 bakekwa. MDTs. Tugiye kubanza tubasake. With the Leos, find these people and bring them in for inspection. Aba bantu ko ari 50 polisi tweresha amazina yabo ngo basake uyaza gufata imashini hano. Get an official alert. I just got a heads up from the LAPD. Areba fande we hariya. Urebe Urebe filime. Ahita aza kuzaho hano. Ahita caho. They're going to be working crowd control. Hari list y'abagenzi 50 azere kuri abo bagenzi 50 bagiye gusakwa by'umwihariko. Okay, Ron. Polisi kiriho aza gusiba izina ry'umwe mu bagenzi bagiye gusakwa by'umwihariko. I'm excited. Urebe. Don't get excited. Arangije yongeramo izina rya cya kigabo gifite igisasu kugira ngo nacyo polisi gisake by'umwihariko. Niwe wongeyemo izina rya cya kihebe kugira ngo bataza no kukibura ariko uriya muginga ari gukora ibiki. I know what you did. Ibyo wakoze ndabizi wa muginga waneze inzoga. Why you did it? Zini impamvu wabikoze. I just didn't think you'd be that kind of guy, bro. No kubera kutekereza ko wabona akazi ariko ntago nenzi ko wabimbwa kuriya. Ngaho felicitation bakuzamuka. TSA bagiye gusaka abagenzi bapfuye gutoranya amazina yabo gutyo. Kari Pierce, Cameron Fix, Matthew. Itarukoze ibiki? Umvishe izina rya cyakibe. I didn't move. Nta kintu nakoze. Why'd they pull my guy? Kubera icyo umusore wanjye hamagawe. Lottery system. Systeme ni ifomboza abantu iri buze gusaka ntago ari byo bihitamo. Wa musore niwe bagiye kumusaka dore ngo kandi afite igisasu. Hari aba basaka nyine bitunguranye ruhamagara avuga ati ku kibuga. Urabeshya. Uyu niwe ubikoze. Yo bikoze. Sit right back down. You Icara. in breach. Nuva ngaho turabyita ko wisha akazi. Ndagira ngo urebe filime. Azano. Sore nawe yaje yirukanga. Bebe. Ikigabo cyiza hano gifite za mbunda za basniper. Sore ari kwirukanga ku kibuga cy'indege yanze gukomeza gukorana n'ibyebe. Bishaka kwica abantu. Katorore. Gabaraza shiro zamu. Mbunda zireba kure. Dufite kugenda sheri gwino. Gwino barashaka kwica sheri we. Mugabo akura y'imbunda. Barashaka gutanga isomo. Kure y'imbunda ku kibuga cy'indege zimwe zirasakura. She said you got Jason fired. I can explain. Jason ngo wamwirukanisha ibintu byo gusobanurira. I don't understand. Ntago byumva wakwirukanisha gute umukozi mugenzi wawe arebye hakurya. Why would you do that? Abona igipimo kiri ku mutwe wa sheri we. Gute wakwirukanisha inshuti yawe? Amakuru yageze mu kibuga cy'indege. You speak one word and she dies. Nuvuga ijambo rimwe urapfa. Ubwira sheri we ko hano twagukoresheje gahato. 3000 feet per second paints a hari imodoka hari imbunda ndende irasa muri mayiro zigera ku 3000 iri burasa sheri we igipimo kiri ku mutwe wa sheri we. This isn't you. Uyu ntago ari wowe sheri. Igipimo kiri ku mutwe wa sheri we. One word. Ntugire ijambo na rimwe ubwira sheri wawe. Away? Uragiye. Utansubije. Musore yaje koga mu maso. I was pacing. Kubitwa. People tell you they are long before they open up their mouths. Abantu bakubwira bari batarafungura umunwa. Uzi uko nakumenye kubona uri ikigoryi urasinziriye utinya gukora ikosa. That's how I knew you were. Ndetse isi yose urayireka gucaho ntugire icyo ukora isi ikagusiga wicaye aho ngaho kananirwa kugifatirana amahirwe ufite. That's why I didn't get into the academy. Yeah, would you like? Impamvu batajya muri polisi nuko nabeshye za mashini. Hari mashini zitabeshye kandi bababwira bakontorora. What now? Iki? You're gonna call your sniper. Amagara umugabo ufite imbunda. I confirm Nora's okay. Then I am. Umubwire arekurira mukobwa sheri wanjye soke mu kibuga cy'indege. Asa ku ruhande ikigabo kinjije imbunda mu kibuga cy'indege. Sawa reka tubikora uko bishaka. Umugabo akuru yo. Arangije cya gisasa itakigira gute? Agisetinga giye iminota 10 kiri mu kibuga cy'indege. Aho guhamagara igisasa giye iminota 10. Let's go. You got 10 minutes before everybody in this airport dies. Nyuma y'iminota 10 abantu bose bari kuri iki kibuga cy'indege barasa ko bapfuye. Igisasa. Ducks in all the terminals in this airport with 100% lethality. Abantu bose bari muri kibuga cy'indege. Doesn't seem to be working. I think my boss is still with them.
boss wanjye ari kumwe nawe. Shoot the boss. Injira urase boss wawe apfe. Nothing fancy. Niba ushaka abantu bagera ku 10,000 badapfa. Plastic gun, each shot generates. If it melts, it'll explode in your head. Boss we. Back away from the case. Is what are you doing? Cyakuri urakora ibiki? I said back away from the case. Cyakuri icyo gikapu atunze imbunda boss we. I don't know what this is about, but I know you don't want to do. Sinzi ibintu byari byari kunduva tore wakabikoze. Abantu benshi bagiye gupfa. Ngomba kubatabara. Uyahita mwiciro. Ni ikiraro cyose kimwica. Yagasani. Afande bamwica imbere yari. Babona ari ikintu azi. Kopeke dore nguyu. Ashikora afande we. No. Sounds like your boss has passed an ice pack. Umva boss we yamaze kurenga igihe cyo gutabarwa. I didn't have a choice. Nta mahitamo yandi nari mfite. Boss wo muzamu yarapfuye. No. Please don't kill Jesse. Jesse ni mumwice. I don't know who that is. Jesse ni ndetse ko namuzi. Ni umugabo wanjye. How did you give me that case? Bamukuye mu rugo barambwira ngo ndware kino gikapu ngo cyangwa Jesse aze gupfa. Uyarebye abona uyu nawe yambaye akantu mu gutwi nawe ari guhabwa amategeko. Ngo bashimusa umugabo we kandi nawe ni umugabo nyine byarateye. Ngo bashimusa umugabo we baramubwira ngo aze kwambutsa kino gikapu ku kibuga cy'indege. 083. Bamubwira imibare akanda kugira ngo afungure kino gikapu kino gisasa banza gitegurure kuko bagihaye iminota mike cyane. Gisigaje iminota mike itagera muri 3. Kigaturika. Cyo ni ikibari bamaye ngo ntwara uriya nawe bamukoresheje. Ikintu kinga umuryango. Asa gukinga umuryango asigaye iminota 3 igikapu kigaturikira ku kibuga cy'indege. See the two switches on either side. Urabona utwo du switches tubiri turi ku mpande zombi. Out of the case by the aradufungura. Sasu giteruri. I could take it. Let's get you home. No, it's okay. I got it. Reka kano ngagutwazo ya. No problem. Uya wori boss wacu reka ngagutwazo ya ndabyikorera. Ndabyikorera ha. Hano harimo umurambo wa boss wabo agomba kujya kuwuhisha. Mateo, open you up. Mateo uri kunyumva? I'm eating. Mateo, I'm speaking just to you now, calm. Nimba uri kunyumva korora. Okay, to listen. Ndagira ngo unyumve ariko we ntuvuge. Bari kuvugana. Okay, put him through. Mushyireho. Mateo, bamwumvisha umugabo. I'm okay. Ni njyewe bambwiye ngo uri gukora neza ntabwo bari buze kunyica. Komeza ukore neza ibyo bari kukubwira. Yarunamye. Menye bategetse Mateo ngo mwice cyangwa twice umugabo wawe. Cya gikapu kirimo igisasu kiramanuka. Muri film. Dashi cyuma ari mugarukira ku mutwe direct. Yarashe icyuma cyegereye. Uyu nawe bari kumukoresha kugira ngo batica umukunzi we. Nk'uko uyu nawe bari kumukoresha ngo batica umugore we. Umbabarire nta rwango rwari rurimo. Ahita amagara uyu. Amagara sheri we sheri ntabwo ari kwitaba. Sir, this is a restricted area. Ethan, give me that case. Bereza icyo gikapu. Ethan ariruka bamushyiramo. Sasu. Ethan atwara igikapu kirimo igisasu. Can you hear me? Looks like I nicked you. I hope you're all right. Give me the goddamn case or no. Bereza icyo gikapu nona. Sinshaka gukina imikino yo kwishanya nawe. Ethan, I don't want any more nonsense. Ready, Teddy. Ignore the police. Yarambwiye ati jya kureba polisi ibyanyandikiye. Hano hari ibyihebe. Oh, hell if I know he'd been acting all sus. Ibindi byose umunsi wose nabonye yitwara mu buryo budasanzwe. Yivugana. Barebye hano bona ikimodoka nditse already Teddy nicyo bari bababwiye. Yahindukiye abona iki kimodoka. Eddie. Run up we twiruke tuve hano tugenda. Umukobwa abwiye ngo nahunge. Umwicanyi baramwohereje ngo ica umuntu. Kandi umwicanyi kwica umuntu ntago utinya no ku kibuga cy'indege. Hasi niho haba hari abapolisi kwenda musigarana run up yigira indwanya. Musa. Ufite icyo kibazo bari run up avayo. Ni njye waririmbye uririmba ibiki. Bahise bamujomba. Run up akiri kuvuga ngo niyo ngo waririmbye bahise bamujomba. Ku kibuga cy'indege. Ku manywa y'ihangu nta mikino iri hano. Hano bicanyi bari seriye mu byo bari gukora. That doing here? Kirakora icyano. That shouldn't be here. Kirago cyakagobye kubishyira. Polisi ziba ziri hasi hejuru harindwa n'abasekirite. Muri filime umukobwa yakurikiwe. Cya cyicanyi cyamukurikiye. Umukobwa bagomba kumwica. Ubufasha yaje yirukanga asaba ubufasha. Katururi. Umwicanyi yamukurikiye. Umukobwa avuye ku kibuga cy'indege barashaka kuhamwicira.
buri hari igihe uba uzi ko hari ahantu utekanye batakwicira umukobwa avayo katurori ari yasubiye inyuma bariyo bagonga muri filime. LAPD! Hey! Numva aho uri ni polisi. Are you Kopek? No, wait. Bita Kopek, rebe. Kizana buri muntu. I know this looks bad, but you have to let me go. I have to get to my... Ufite kureka nkavana nkajya gutabara sheri wanjye. Uraza tujyane. All about the nerve gas. Now where is it? He still has it. Listen. He's trying to up Northwind 1850. All passengers. I don't know if they're threatening my girlfriend. Baragerageje guhagarika bambwira ko bashaka kurasa sheri wanjye bamwambitse pinga arakubita. Bunda yinaga hakurya. He's getting on Northwind 1850. Umbabarire ngiye Northwind 180-150. Black hat, black case with a red. What turi guhiga ni umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara uhetse agakapu byose arabivuga ufite igikapu cy'umukara kiri akantu k'umutuku byose yarimubwiye uwo bari guhiga uwo ari uko ameze. Bebe. Ageze hano abona polisi. Bebe. Yewe na sheri we bicanye vayo yitangiye sheri we nete ziragwa mwicanye yikubise hasi barinda umwishe kumbe ni wa mugabo bari bashimuse. You okay? Ese neza ni utabaye. You're Jesse? Niwe bita Jesse. My husband. Umugabo wanjye. Mateo Flores sasa batinganye ari babiri barashyingiranwe. Buri umwe yita umugabo w'umugabo we nta numwe wita umwe ngo ni umugore undi ni umugabo. Bose bavuga ngo umugabo wanjye n'undi ati ngo umugabo wanjye. He did everything he could to save you. Yakoze ibishoboka byose ngo gutabara Matayo. Ebyiri. Indege igomba kumujyana Washington DC. Burya indege ntago yari igiye. Private contractors bakagombye kuba binjiza amamiliyari menshi cyane kandi isi yose ikagira umutekano. Reba ninde uri kuri televiziyo ni wa mugore. Umugore kuri televiziyo uri kuvuganira ibigo byigenga uyu yatwaye igikapu cye amusigira ikindi. Hari umugore kuri televiziyo umeze ngo nk'uri kuburanira demokarasi ndetse avuganira bano bashinzwe umutekano ariko bigenga. Umugabo bamuhaye wa mutaka bya bindi bita umutaka umuntu asimbukira mari mu ndege. Coming into Terminal 7 is rerouted to Burbank or Long Beach. But I have 60,000 passengers. Abagenzi bagera ku 30 ku kibuga cy'indege. Okay. Kandi bose bagomba gukomeza akazi. I'll let you know when we're fine. Sawa. Hush. Good timing. This just got super weird. Bino bintu ntabwo bisanzwe. Surprise me today. Iki gikapu cye kirimo uburozi hano. Gishyizemo biranga. Well, if the bag is scanned and I can find it anywhere. Nimba igikapu cye bagisikaninze twakibona ahantu hose. Sir, I'm afraid that's too big to fit. Icyo gikapu ni kinini Carmen avayo. Icyo gikapu ni kinini ntabwo cyakwirwamo. We'll see, it's already been flagged. Kandi bari banabishyizeho ikimenyetso ko kigomba kujya hasi. Take it to cargo myself. Icyo turakijyana rero mu mizigo. Kiri flagged. Out of it now? Wakimanga kijyana nonaha igikapu cyari guturikira mu bagenzi bagiye kukijyana inyuma mu bikapu. Thank you. Agiye Carmen. 5526 5 2 2 035. Urebe. Kienze cyo gukora. Umusore yisavayo. Kuko kira gikapu baramutse bashyizemo akavuyo, polisi ngigifate indege nizigende uramugizo nabi yagiturikiriza ku kibuga cy'indege agapfa abantu benshi kurushaho. Ura musore ngase cyo gukora bareka indege igende. Fashion scrap they need to testify. Anything? Maybe. Found someone traveling with a small security detail but in a different terminal. Name is Grace. Yaje isingo Grace Suarez. Wait, hang on. That's Grace Turner. Ariko ni Grace Turner. Her office. Ni Grace woman. Her maiden name. That's why she was Yateze flagged. indege yisirindi sinamenye ariwe bashaka kwica. Merry Christmas and welcome aboard Transglobal Air Flight 0. Umugore niwe bashaka kwica ariko nabandi bakabigenderamo. Uko uyu mugore ngameze nk'uri kuharanira demokarasi, ari kurwanira demokarasi. Huge spend for threatened democracies around the globe. Uyu mugore ngameze nk'aho abona demokarasi yo kwisi hirya no hino iri kwangirika. Ku buryo yumva ko biriya bigo byigenga Kopek said these guys are byagombye ko byinjiza agera kuri miliyari $200 It's a setup. Nagatego. Plane full of people. Barashaka kwica abantu buzuye indege. Killed by Russian nerve toxin. Bize kuvuga ngo uriya mugore yapfuye yishwe n'uburozi bw'Abarusiya. Russians for killing the one who stood up to them. Bicege ko ari Abarusiya bamwishe kandi atari bari Abanyamerika.
Private contractors get more than they ever dreamed. bivuze ngo uriya mugore naramuka apfuye yaburanaga ko private isava yaje kureba mu mizigo icyo gisasa gitegurure sore kurwana nacyo nyiri gisasa aje kureba igisasu cyuko bigenze ko batakiye kugikontorera kuri telefone bigenze bite sore gisasa ari kugitegura yuzuye sasu Moving in cargo hold, checking. umva habiko bikapo ari cyo tuhumvisha ujye kureba ibyo ari byo Yeah, it's over, pal. It was over the minute I met you. You don't know. byarangiye reka tujyura byari byarangiye ntabwo nzi We have 2 armed individuals hari aboard abagabo babiri bafite imbunda an emergency. tugiye kuhita dukata indege yitaraganya tubabonye bari ahabikwa imizigo uyu ni kapiteni uvuga kubw'umutekano wanyu dusubiye LAX For landing. Talk all you want. mutegura abantu ko tugiye gusubirayo guparika indege babonye abantu bafite imbunda bahise bakata indege babonye kuri kamera All I have to do. ntabwo urashaka kongera kurasa umusore yashyinguye hano abapolisi bavayo ntuva aho uri Rebe. Wait, don't shoot. I'm not the guy. I'm not the guy. You shut up and die. Let him go. Let him go. Rebe. Uretse mwereka utuntu twikorera barakwereka nyuma y'iminsi myinshi umwaka waragiye urirenga bigera ku yindi noheri y'undi mwaka utaha kuri noheri y'umwaka utaha barakwereka hashize umwaka birabibaye umusore yaje kubyara dore akana ni gakuru yaje kubyara akana nawe uyu munsi nawe ntiyakoze yazanye akana bagiye muri vakansi nawe ari guca ku kibuga cy'indege yaramurebye musa turagufana hano wakoze ibigwi yana natabikora hey kumba ari kumwe n'umugore we bose tugiye muri tayiti cyane katurore izindi episode ni mukanya cyasuri izindi episode cyangwa izindi filime n'ibindi bya episode naho mukanya ndaje tureba izindi filime